Daki hajar ngut ki paiba nong kerjaan jong ko Umsning Constituency People's Forum mentak sengi hapok kejingilam jong ba Sunshine Makri ubadiu presiden jong ketiga kanhun kilawan ban penyeso bat keseng UDP ha Umsning uba Sunshine Makri rengkat bat kinong kerjaan ki bala kainan tat hadu san hajar ngut tam kilawan ban pendap ia ke ying dara ke bala sina kerpang na ke benta ketiga kejingilang ha kene kesengi nagaliang jong ke parti UDP lengbau presiden barang ba kene ke parti uba met ba lengdo ulai oban pediang subha ya ke kenhun baper kentup ya ke kenhun jong kinong ilam kirang ba ka kenhun kinong ilam jong kilong kemi bat kum juru ka kenhun jong kinong ilam kisamlah kentup de ya kite ki pai ba ki balashong betik shijaka klemki hak shuki ki balbu bet banshong ki nong ilam jong ka kenhun UCPF rengkat bat kinong kerjaan hamba pediang borom ya ke jingwan poi jong presiden ke parti bat kiwe ki nong ilam jong ke parti ke jela kila penlong da ke jing tap keti ke bajam rengkat kinong tem kinong put ki bala penbut da ke kesing kadaha la yoru ya ke jing pen sengotanat ha kene kesengi da ke jing rawai bat ke jing shan haba ai jingkran ha kene kesengi ki nong ilam ke parti ki long bakat ba nang mi kesengi banjan sa kejingjit ya ki nong mi khmat pai ba ka parti kelanang yo ya ke jingbun breu ha keleng ki jaka kentup ya ke ri khasi jantia barok kawai bat kene ka pau bag parti kelanang klain bat nang yai sei ya ki nong ilam ki babiang bha na ke benta ke ji khun ha ke election MLA arajar arpulai kentup de ya ke Umsning Constituency ka bag kenhun UCPF kelasei yo ba Sunshine Makri kumunong ilam Watlah hakane kasi omsyam pat la pentikana ya ketiket bani kon election ke parti UDP na Umsning Constituency Henry Ginong yalam gil ong bala ban pentikana baya ketiket UDP on ai show presiden jong ka UCPF walawan ban penyeso rengkat bat kinong kersian jong menta kasi yo ba Sunshine Makri nalor ba met ba lengdo opal pediang sombha ya kini kibawan penyeso menta kasi laidon langru sekretari jong ka parti Dr. Jemino Mauto nang tau MLA ke Ranikor Constituency uba Pius Marweng nang tau MLA ke Sheila uba Balajit Sendram u Presiden ke UDP Riboy uba Donbok Khamdej u Sekretari ke UDP Riboy uba Michael Karhunai bat kiwe de kinong ilam jong ke parti UDP kiba kentup na Umsning Constituency nang ta kinong ilam jong ke District Unit bat kum juru na pok Umsning Constituency bat kita ki pai ba nong kersian Persistent, we are live. We are live. Persistent, we are live. Kita lang, menisiki lang, mengi barok kinong hitam, naduk lagi bakri, haduk ki polling board, ki secretary, ki polling board, ki unit, banwan sakilang ni makin long no ki dekor bakura jong ka UDP. Ka Degasin kemenikong kinagalan juga mga lingransan mga politics or mga ngasdang mo panay December kejingan ikam juga ngalaseng ika UCPF how panay kanyutrik kabri ajar kuan nilayo on sina ka parents body nang tu nilayo on ka youth wing women's wing kadin por bangiyan ya ketika Lendi kejungi, idom kau ikut bilang begini apa lang, kau aku nyutri, berapa beliau arjar aku ke General Executive Committee, ki nongkersan ki nongki jungi, ki officials ki bahajrong, ki central body juga parents body, juga youth wing, juga women's wing, mak kita kod. Jong ba polling board bila form ba joga unit bila form ki permit bawa gesur bagi wa banya berlarai berlindung no sebagai UDP ba menta kasih apa nyo tadi Mereka pra aja pra nila
penurlong ilalap penurlong nakajing yarap kajing sentran jom kini ki nong kitam ki Bahalor ki badai napo ke district berkumjuro na state de bat kumjuro ki porlok ki badan napo ke muslim circle jom UDP ngai KUP nado i pres i secretary nata i vice president ki nong kitam ki baper ki badan aga muslim circle ngai KUP baro mapila penurlong mapila yang sobai ini mengindung syagi UDP mentar sini. Dan dulu mentas ni, awak punya trik berapa arjar apulai di dalam kita kot ke Bapura juga UDP. Banyak siam bro, bahang ni pun muslim berjusi. Kami inong Kristen dijungi juma dilakoi benislo ketibat bat ke UDP. Ingat siam bro, maka UDP kan boy syakatong wemele arjar apulai. Berkunjuru mengitskam pembeli bangkut tanpa komposisi hendai ngayo ngai bahagi ni kisni ibadat bah haji lam jungi presiden jungi ba dan ba kamdeng haka district level ngai ba bun kinom kitam ba jungi boy party ila isno lang bagi UDP bangangit skam bro baganungkut tang haka district jungi but baru aku wei ke state kan sa kiu but kan fair ni gitu por menshwa bangit skam bro bagas UDP kan kadai ko wei lagi parti ban lead lane ban lead ya sorkar Muslim ban sewan minta hau arjar apulai hakajing ilam jom istri meba lindo dan nak ngijwa bangit skam ban ngakwa hiro ba ni kungi dekat kebarim jung SPF haba bilarung UDP ni netreshtom ni persan lagi bor ke prinsip kumno bangin ya yat man lagi shnong ita kumno ba in ya organize hatarkom ba ka objective hi jungi ba ni koi bet syakatong home Islam arja apply ba na dibok diblang ya borok kitam ki batumai juga UDP ba ngit skam ublay dorkan angit ba ni borok akaba pilaydon ya kecingalan joka UCPF batlala baklai nei ba arbiseda bere presiden barem jong ka UCPF dakawai kesur krempat don kanuno jinya kendo bangi kilong yalam joka parti pilai shemi ya karai ban ong hamnan bhai ba arbi shadap an kermo yo sa idon kini ki bathau ba edit ya kini ki foto la hujat ibong ba syakano ka parti nginlet bantunya so batang kawai kesur tang kawai kesur kabi bakata kalong kejubah lagi bubun balang kinong yalam jong ke UCPF bat dan kadro ki paiba ki badan hadusi ban pinyeso saka parti UDP kumlai siya janu ngawan ngatasi ban pinsongdor ya kajingrai jopi hagadusi Nagaliang juga parti UDP nginong pendaun ya kan rai baka decision jopi kipai ba jogo muslim constituency kan ni mentah si lang muda tam ya kan dulu jauh pai ba poin kan ni kejiwan jopi mentah si kami bersyuwan le tamasa kan ni kejiwan jopi mentah si kami mengicuan menyelekai lani ban penirong pong nakaliang juga ngerasngap baca skor bah ya kinong keren nado kebasdang jong ini program ban ngasoban ong ha kani kapor sa sisin nakaliang juga state level juga parti UDP kung presiden namba ngi priang sobha yabi baro
Syaka parti UDP. Dapat jadi tulus nasi. Nakapa ane kapor, di senior leaders joga UDP kebawah naga state soha baniang. Ban priang burom ni ki baro. Tang kebawah naga state naga soha baniang ban priang burom ni ki. Kulai sibor ni kena. Lesi umdon kamru banyak tu. Di social media, iba circulate ye ki news item dan bagi YouTube channel. Kira priang kroy state wurwut. Syaki kendong kenserot jog state kejelai jong ibat syaka pertei ku jog rokok. Ja ayu hong sing mentah ladap ai news. Ja ayu hanapok mensisni ladap ai news ka mempawai program. Ikwol dibayai kiba PPOE. Kalau penlengo yang apa yang kapal UDP hak ada ketem. Hak ada Islam ke pemerintah kalau. Habang ilaj nompo haungwang ban priang yang MDC ban priang yang dipaiba. Kajing poy kajong dipaiba kalong keba ngam simla ban mudur. Nangkang ilaj sama keluar. Kumni paiba buon duna tam kipoy siya kajingala. Ngilalay siya mo kuno. Yung step ang liya kaslap, ba't nagkakara? Tuslap bertenen. Lalu kung minsisini ba na nung po at ay kajipurut ng tasin wala sa kaiba. Henry, haba, ngipoy hamo kuno mga to yabi. Upay ba? Kat kami kadara full upay ba? But ubamra ban songso kadara prosesyo ang kikaliban snap ya kajira. Nado basdang hadu badawai. Ngilalay siya soyong banlet na kabanta ka program jong ka organization niya kapatid. Kajing boy pa kabangan na. Ngilalay siya mo sumram. Tang kinong tray kam jong kapatid lang mundunaya ke sidang jong ni. Kipai ba kipapoy siya kijingan. Mentakas ni idon hang ni ong sing. Kanne dia boy. Habang awan mandung mene. Kelakta ya kemesim ke jonga balik juga dipakai. Balai ngong pelang mentakas nem kelong. Hadong mentang yang particular wairu kandidat na kanunugan susi. Hindi ba one swap kandidat akamat, one swap ipay ba akamat? Kani kanong rin muli kayo bibigyan ko yung nginsngap ya ka sol ka yung ipay ba? Banin sa raya ki kandidat. Kata kanong rin mo mangipitsong rin. Hakanin ka leksyon arda pulahan. Omday mangina po silong bandrai manu banyala eleksyon usni. Omday mangina silong manu bandrai manu banyala eleksyon po nongpo. Ngiri takabur mungkon. Day mapiki try jong ka omse konsulsi ki bandrai yaw no kartong ban periang. Hagan eleksyon ada pula. Balay ni kung katim na kanyang nyo kapati UDP ngikwa pangbo nong rin kumta kadaw kalong kumula kren yung bapius babalye pakiway no yaram masikma labon tili islam nilayat ngamaw mga bakla nre kajintit yang kajikang yang kapati UDP hakali kaganti ka pamenta kalong compare wan jani kipai ba ngin ai ba ngin say ki candidate kiban long kiban job haga election kiban sama kani kade ke jingwan jungi mentasi nakasi kan long yang abang ni bendon mentasi na smokeman apalagi program ngane bendon hane pomsi daw kalong baga kwa ban piang subhay bi nagkat pa ki state leaders paro nagkat pa ka district
Nama haki puan kita mensua ada kapra ada kan lai kan numut di don TMLA kan aju keren ni nakawai ka meeting sa kawai ka meeting. Sukam bakal ke parti kemarin ndai ka parti ka bagi pai pa ki ero. Kublai siboni nok bi ba ai di keren ni. Langsung tenang barang yosmo tum kini kilong kini. Iba kum kini kilong kini kilang keren. Sebab kajing ialah kajang penrio kejung. Hato kajing ia kajang penrio jungi, kajang penrio kejong. Kadang don mo, hakaman siam kikol sama, joko muslim konsulsi. Ngayon kadang don mentasi. Hato kajing ialah kajong kajang penrio kadang don mo, hakilong kami, joko konsulsi muslim. Hoy kadang don. Kirang ba kibedon angin, na konsen konsensi. Ngayo iba pinang don, ya kata jinye jopi, ya kata beliau. Ladang idon ya kata jinye, kam kut tang jinye. Ngiran kamal ikam.